svima i dobrodošli u još jedan vlog. Danas idemo na super svirku, imamo Sunrise Session u Močvari, to je jedan jam session koji se već događa dosta dugo vremena. Imamo super ekipu, Sašu Nestorovića na saksofonu, Grgura Savića na saksofonu, Pavla Jovanovića na gitari, Luka Veselinović na basu i ja na bubnjevima. Biće sat vremena kompletno improvizirane glazbe, nismo ništa pripremili, u tom je poanta. Znači dođemo i sviramo i ono što se desi, će se desiti. Obično to bude svačak na tim Sunrise Sessionima, svira se stvarno različita glazba i ono što se dogodi u trenutku, to je to. To se više ne može ponoviti, nikad se više neće dogoditi. Tako da stvarno me zanima kako će to danas izgledat, šta ćemo sve odsvirat, šta ćemo izbrijat i evo, svira intro i krećemo. It's vlog time. Sunrise Session je počeo prije nekakvih 6-7 godina u ovom obliku kakav je sad. Zbog toga što smo mi počeli, svirali smo normalno jazz gaže sa normalnim repertoarom, ali onda smo dosta eksperimentirali sa uvodima i krajevima pjesama i sve više smo išli u taj neki free improv i to nam se sve više dopalo. I onda jednom smo se dogovorili kao nećemo svirati standarde, svirat ćemo tako od početka do kraja da vidimo da možemo izdržati šta će se dogoditi. I onda se dogodilo to da zapravo smo počeli odjedanput komponirati i nekako međusobno komunicirati na jedan drugčiji način i shvatili smo da zapravo ljudi puno bolje reagiraju na takvu glazbu nego na jazz standarde koje smo inače svirali. Nema lidera, nema kompozitora, nego svirači su i kompozitori i aranžeri i izvođači i dogodilo se to da smo imali super tulume u smislu da su ljudi jako su dobro reagirali, puno su plesali i onda smo imali sezonu u KCM-u, par sezona u Jiggy Baru, evo sad smo u Močvari, dakle to je onako jedan eksperiment. Nekad to muzički uspije strahovito, nekad malo manje, ali ono što je važno je taj jedan dobar vibe koji se širi među glazbenicima i je taj neki respekt međusobni se raste. Koliko si odradio već Sunrise Sessiona? Koliko sam ja odradio Sunrise Sessiona? Odradio sam 7 ili 8. Svirao sam sa većinom ljudi Sunrise Sessiona. Da, svirao sam. Mislim, ja nisam od početka skroz, ja sam upao negdje pri početku. Iako sam bio na prvom Sunrise Sessionu, to je bilo u Jiggy, ja mislim, od Cibone. Ima neki koji ti je ostao onako u dobrom ili u lošem sjećanju? Nećemo u lošem sjećanju, ali u dobrom sjećanju su mi ostali. Recimo, danas je baš bilo sjajno. Imao sam super energy. A što se tiče jednog koji je najbolji, bio je kad smo slučajno svirali Čapita i ja s dve gitare, bez ikakvog kuhača, bez ičega, bas i bubanj. I to je bio u KCM, to je bio totalni heavy metal, rock and roll, Sunrise Session. Šta ste svirali sve? Svirali smo sve. Baš je bilo energija je bila na maksimumu i to je bojim se da se to neće meni nikad ponoviti na Sunrise Session. Zakaj misliš da je to ljudima privlačnije nego možda standarda slušati ili takve stvari? Mislim, rekao je Kapec da se razvila ideja kad su krenuli s nekakvim uvodima i to, pa zakaj ljudi tako dobro reagiraju na ovakvu glazbu? Pa ja mislim da ti je pitanje, po meni je osobno pitanje stvarno energije. Ja mislim da veliki problem
džezera kod nas je da jako studiozno pristupa muzici koja... Jel da? Ja isto imam takav osjećaj, da? Što? Ja isto imam takav osjećaj. Da, i užasno je ono... Mislim da je to ljudima dosadno. Pa da, i onda, znaš, kad je, ko da imaš referat iz nekog predmeta, ti je dosta često su koncerti, ne kažem da su uvijek. Ja volim jazz i taj studiozan i tako, volim ga generalno, ali nije da bi ga svirao više, ne se to mi je... Ne, stvar je da stvarno imam maksimalni respekt za sve ljude koji to rade, samo energija, prijenos energije, istraživanje, zajedničko istraživanje stvari je nešto što me puno više zanima. Naučio si osnove, jer to u redu pričam, naučio si osnove, naučio si improvizaciju. Znaš, nije improvizacija, ne mora biti 32, 12, 16 ili bilo koliko taktova, improvizacija može biti bilo šta i mislim da je to najljepše usuditi se izvesti nešto. Znaš, i umjesto osim tona postoji šum, tišina, bilo šta, mislim da se tu može izraziti. Znači, ove lutke su pre-creepy. Ovo je lutka. Bup! Bog rad. Živio. Pitanje sam ja čisto mi palo na pamet, zašto svirka nije vani, a ovdje nema baš klime. A ne smijete biti. Jer je na terasi, a na barskim lokacijama gdje je terasa ne smije biti glazbe uživo iznad 50 decibela. Ne mi se. To je još uvijek pravilo, zato ne radimo vani. Došli smo do kraja još jednog glazbenog vloga, nadam se da ste uživali, jednako koliko smo mi uživali. Danas je bilo nešto publike, možda 15 ljudi, mislim da je smjelo maksimalno biti dolje u močvari. Naravno svi s maskama uz poštivanje epidemioloških mjera, znate sve kako to funkcionira. Sunrise Sessioni opet kreću na jesen, uvijek je neka druga ekipa, uvijek je nešto zanimljivo, kao što su Pavle i Ivan rekli, zna biti od džeza do hip-hopa do plesne glazbe, elektronike, heavy metala, sveg živog to zna biti. Ljudi se rasplešuju, uvijek je dobra vibra, uvijek je puno pozitivne energije, tako da svratite jednom kad počne opet na jesen i nadam se da se vidimo na jednom od budućih Sunrise Sessiona. Do tad zapratite me ovdje na YouTubeu, na Facebooku, Instagramu, ako vas zanima malo da popratite ove naše glazbene avanture, pretplatite se i vidimo se u nekom od budućih glazbenih vlogova. Bog svima! PS, ako kog zanima, cijeli koncert je bio i streaman na YouTubeu, tako da ako želite pogledati snimku, ostavit ću dolje link, tako da možete pogledati cijelu snimku u super rezoluciji i sa super audio.